Metsotswana fela ka mora hore tonakgolo Maape a tshetlehe puo ho ile ha ba le merusu moo EFF e neng e batla Maape a kope tshwarelo ka seo a ileng a se bua parlamenteng bekeng e fetileng ha ne a re ditsela tsa North West ha dina mekoti. Metsotso ka mora moo hwa khutsa mme ha ba le tswelo pele empa ka mora nako e seng kae merusu ya qala hape ya ba ditho tsa EFF di a lelekwa ha ane a tshetleha puo Maape o entse ditshepiso tse mmalwa. We are very pleased to announce that Infrastructure South Africa through the presidency has set aside 13 billion rands for the maintenance and upgrading of 39 roads projects in the province. This will be implemented during the 2023-24 financial year. This is in addition to the 1.3 billion for road upgrading and maintenance in the current financial year. Tshepiso ya ho theha mesebetsi le yona e entswe. Over 2,300 work opportunities, training as well as business development support were created for young people in various sectors such as information communication technology, tourism, environmental management, and rural development. Jana baahi ba North West bana ba hlalositse hore takatso ya bona ke ho bona ho thehwa mesebetsi indastering ya bohahlaudi le ya temo. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng.